Mấy cơ quay na cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei net lam me tun riu dari asai July dari ru kum singnei na chi na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Tamenglong July dari GQ District Residency Program Bangkok Regional Institute of Medical Sciences Infal Kani Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences dong postgraduate trainees doctor Tachat District Hospital Tamenglong khau thau guang kan the Postgraduate Doctor Nuntai Batch kanai suna thawang kanchongi kanyu goi tai permanent posting rap magi tiki kanyu dom training dot akat suna district hospital ko tan khang thawang kanchongi postgraduate training tat kai bang by Dr. Nuntai ching district dong government hospital nun khau buthum khang bamlau pani kumna buthum tange thai grubai miri lindat pani sai tipat kan my governor order tai ru khawre October 3 GQ kum singne ni na pungan district hospital Tamenglong khau bam khangi DRP Bangkok District Hospital Tamenglong khau thawang kan me Dr. Nuntai anesthesiology special kanai community medicines kathum general surgery akat obstetrics and gynecology akat kumna psychiatry akat thawang kan donge Infal July 3 GQ Infal International Airport khau digital inner line permit registration process ai Lau khang chamrang loi laubam the mi high rate state by thang roi good mai kwai re chiuna ILP high registered sunu pani the tuna airport officials reti thai kani government of Manipur re sin thau mitan khau Infal International Airport khau digital ILP system launi mai high state khau rai liang mai pani the tuna official de sa kani Tuesday khau chief secretary President Kumar Singh khani concerned team le airport director reinstalls law my ILP kai system da zau da lau kan thi kumna te sai success su thi function su ka hop ni thi tu na sakani ILP digital platform hai ka pang thang ri kwang mai koi rui chiuna piu nu pani thi mi hai ri ka gan su amani mai khau ri in khalop ni thi mi tong ILP kai system khau tai gan khadri minute ka thum dawla na registration process hai ta loi nu pani thi tu na sakani Infal International Airport khau install su na success with hai jeribam khani mau checkpoint khau ni install su na Sinsu kahupni the to the official the sakane. Infal July the GQ Bisnupur District khau ban tat kai kan megan khau arambai tangle volunteers nun Manipur police officials akhani personnel nun ta ban ke laukan chongi kumna Tuesday nung tai arambai tangle churuk nim dat kan merui mitong case khau ka saw mai kan ta chata nim thang mai the to na Wednesday nung police report chukani central value of investigation re arambai tangle leaders asem kananta nim kan mitang statewide ban June the GQ kum singnen chi na pung khau tai tat kai kan chongi Kumna Nambol Tongka area, Bisnupur District khau mob nun ta police nun re alai gan kan megan khau. Arambai Tangle volunteers nun tai re additional superintendent of police kanikato escort team ta. It takes sukan tongi. Mitang Bisnupur police re so moto case FIR number 39-6-2025 NBLPS registered sukan tongi. Case tai Bharatiya Nyaya Sanghita tong section. Paikadrik ta chat na chakyu pungu. Paikarik sikyu na khat. Paikarik sikyu na pungu akad, painai chui na katum A, paikad na chakyu akad, paikadru na tachat akad kani, paitum ringu na khat kanai kau registered sugai kantongi, mi tai police duty ta kham mai ti mai, public servant ru kau ban kai mai, lo chuan me chia kau mansai khom kadoi mai kani mansai ta, sukabiu kau sumai tong case nun kau registered sugai kantongi. Infal July the GQ Coordinating Body of Trade Unions Manipur Re Central Trade Union Ru na kadre Kaukan my nationwide strike kau kasaw na strike kai kan may re Infal kau kalulung kau gongtang mang may dai kan de nationwide strike kai kan may dai national resources kani public sector undertaking nun corporate entities kan transfer sabat kang Subang ita ni mak may indaw na tat kai kan tongi nationwide strike ta matchong may suna CBTU Manipur kani scheme workers union re Nambol, Bisnupur, Infal, Taubal, Kanibay, Mebam, Azukau, sit in protest at Kai Kane. Sit in protest ay All Manipur Bank Employees Association ni kasaw na Infal Urban Cooperative Bank Limited mako protested at Kai Kane. CBTU Manipur Chairman L. Sotin Kumar Tilay Rigtay threat. Union associations kani federations re state tong strike ko tai machuang lau kani CBTU Manipur tong demand ko tai villiners nun khau saruk padai well tax in buku khang corporate tax in buku khang minimum support price kau legal guarantee ti lau khang urban employment guarantee act asiap lau khang public distribution system hai ti tal lau khang MGNREGA allocation hai saruk ringu hapku lau khang all pension scheme ti laudat khang kani public sector undertaking goita privatize ti subang mai hai intak lau khang ka sau kani protest te chu sang na tat kai kai kani tu na cham te ri ti thai kani
Infal July tarik chakiu Manipur Health Department officials selaina Manipur khau dengue cases hai inbu kubamti asai kum January khotai rui July tarik chakiu ngan milung khau dengue case rik sanai na padai in phang tang kan he kum na milung khotai dengue naw mai akhatu thai kan thi Manipur State Malaria Officer Dr. Salampriya Kumar Reddy thai kan mai khau State Health Authorities re January tarik khat khau rui rik sanai na padai dengue case in phang tang kan mai khau tai Infal West rui cases tamru na churuk in phang na Gailiang Mai district subami kum na Infal East riru Bisnupur tacha Thobal tacha Chandel akhat Tengnopal khat Churachandpur khat Sinapati khat Tamenglong khat kakching kathum ukrul padai khani kamjong akhat in phang kane in thai kum singnai na treat na padai khau dengue case chingnai na treat na kanai report chatang kani kum na mi lung khau tai kan pungu thai kan jongi mi khau tai Infal West district khau kan padai thai kan jongi Dr. Priya Kumar Ritman sai goi khau ram thai khang salau kan mi khau dengue chakhang hai dui inform mai chung mai bam kadai suna kai dang khau inform mai gan palau mai tire pu mak mai kitchen tong nap kuak chabong si mai gan lau mai dui inform mai gum mak mai bam khau kadui indui lau nati ka kai tuna sakani dengue rapot gwang makhang kai dang khau dui inform mai ti chung lau rikho mi hai ri nang kai na rap na nang niu tong kunbuk mai kwai dengue rapot naw ni mai khawri dok nu ni tuna sakane dengue rapot ta athung mai khau mai kwai na ka saw lo pu tuna sang hoi kane Ukrul July tarik chakiu Ukrul khani kamjong district tong nam tamru na padai khawre lau tan mai ga jingkhat phainai ru na khatwang identity hauna kaniu san khawre bank loan la kan mai asai loan na rethai pat ka hau bam thi lau tan minun tai bank re loan recovery khang notice ti wang megan khau na re kaniu san khau loan la lau mi tai thai pat kan chongi tiki kaniu thu mi tong sian bam tai la tau kan magi tuna sakani mi tong lam khau mande nung tai lau tan minun re peace rally Ukrul town khau tana kaniu san khau loan la lau minun ta Lazan sulawo to the demand sukanti, lautan minun juang documents day, kisan credit card scheme, kasiam laupni to na ala ne promise silaw na lakay kan jongi to na sakani. Really that kan metang complaint letter Superintendent of Police Officer kau Guangti kane complaint letter kau tay somi awang shi to may puti high criminal action lalaw kang demand sukani, somi awang shi rin lautan may gan jingkat painay ru na katong nu na mitai mak na kaniu san khau KCC loan hai IDBI bank chingkhat farmers kani Canara bank phainai ru na khat farmers ka ri la lo kan chonge mi tong lam khau phugut khang kasiam kan mai joint action committee chong convener Jairus GS lai na awang shi tai tangkhu hundung kholen kamjong district khari kum na awang shi tai re lauta min nun chong electoral ID cards kum singnai na ru na kathum sang khotai lungsi mai lauta minun khang government welfare and beneficiary schemes kasiam laupni to na collect sukan tongi to na sakani tingkum ru tang kanyu zan khau loan outstanding dangka chingringu nai thi to na bank re ti thai gong kan me khau kanyu goi na nga kan tongi mi tai bank re loan khang legal notice ti gong me gan khau na re kanyu thai pat gai kan tongi to na sakani really khau ka saw mai Jairus thailai na awang shi re ki CC loan amount tai Infal West NGO Kabongram Asaka Shungshang Social Upliftment Society kau beneficiaries link duang nuna may mag na lapararap kan tongi to na sakani. That's just lam website kau zao may gan kau social upliftment kang focus to my NGO to na hilaw kani to na sakani. Launching rungula kan may kau tay khang za ti mag na interest ka zao na April 3 na khat kum singnai na chi na pung kau tay laka ching rik saruk nga chekyu phaithuk ma charuk utang kan thi to na sakani. Kage nai me jam ti thai pat mai Tamenglong Football League kum singai na chi na pungu PRM group rate may gwai na khang pungwang la na ba mi putuang league high August tarik root na khat kore September tarik charuk kum singai na chi na pung ngan tat kai ni clubs registration high lalaw na bam thi law chuan khwang root na khat makhai rating zin khwang nai ngan Vintage Highway Grace Building Tamenglong headquarter khau gonga club registered lanup ni Kalam inbu na thai lau ni migoi rui 8413931417 ramit thai prmofficials@gmail.com khau alam lau nu wei Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik ru kum singnai na chi na pungu lau chuan mo na ye kalan ting sin nai na ye zingbang ting rai na ye dui luang bu tarik ru na khat kum singnai na chi na pungu lau chuan mo na ye kalan ting sin nai na ye zingbang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khawring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei